لچەند ناوچەیان ڕێڤەبەریە خۆسەر لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریێ برەیە گروپەکە چالاکوانان کامپانیا زارۆکێن مە هێڤیە سبەرۆژێنە هاتکردن. ئارمانجا vê kampanyayê ew e ku zarok ji şer, tund û tîjî, revandin, karê bi zorê û kuştinê bêne dûrxistin. Tenê divê bi aramî û xweşî bijîn. برگو اف ایریشال سر باجاری مچه بو تایبت باجاری شمال و شرق سوریا جبرگو اف زاروکانا گلک ترس خوارن ای کوچبر بون ای زحمتی گلک دیتن مخواست اموک حملاکی چیکن جبو افتن دیال سر زاروکا رابع جبو هناك يعني اف زاروك بحسن انه هناك دستي وانه وكشاهيكي ام تاخند ليوان انه ام فان زاروكانا جبو تندي ايدا مجبه تندي بسكنين. Divê kampanyayê de grupa çalakvanan li nav navendeke ve hewandinê ya koçberên serêkaniyê û girê spî diyarî li zarokan belav kirin. Piştî şanogeriyek derbarê rawestandina tund û tîjiyê dijî zarokan pêşkêş kirin. صراحة عم نشوف بالفترة الأخيرة براستي ما ددما داويدا همو آوين تندو تيجيه لدجي زاروكان ديتنا وكا كشتن ليدان رواندن زواجا پیش وقت کار بزوره موکا کمیته شلر دست به وی پنگاوی کریه داکو دست پیک به درباره روبروبونا تندو تیجیا لدجی زاروکان دبندروش می زاروکین ما هیویا سبارو جنه أطفالنا أمل المستقبل. لگوریانی سفه ده 10 سالên şerê navxweyê Sûriyê de 2 milyon û 45 hezar zarok li nav Sûriyê û 750 hezar zarokên Sûrî li welatên cîran naçin dibistanê. Di 10 salên şer de 12 hezar zarokên Sûrî hatine kuştin û nêzîka 6 hezar zarokên dibin 10 salan re bi zorê hatine birin nav grupên çekdar. Her wiha ji ber kêm xwarinê 500 hezar zarokên Sûrî bê nexweşiya kurtbûna bejn û balayê ketine. Ev di demekê de ye ku sedî notê zarokên Sûrî pêwîstiya wan bi alîkariya mirovî heye. Lolo Xan Rudaw